Bicolano Alacham Anglers Club. Once again, here at Animasola, enjoying the Saturday weekend, October 17 for a whole day offshore and onshore fishing. Let's go! Fish on, tight line, Alachamers. Alachamers in action. Banuit na! Is there any strike? Just make a shout out. Kinukumusta ko po si Wait. 140 meters. Ang raro. May soko lang. You are measuring the depth of Masbate waters. Kuya doon, sabi daw si Ramsa na. Ito na po ang Satoyak Lucky guys. Officer Nicolas. Fish on! It's Alachamer dawn on the rise. On the rice and eggs. Ilang meters na po? 140 meter deep. And let's have the result. Dahil ko. Ayan sana. Tapigahan na. Butlog ang mata. Yay! Fish on. Alachamer cling. Garo ang magpinsan digdiyo po ang mga tuga ang nagkakantisan lang. Garo kami ng paradala na. Ano sa'yo? Hindi mo pwede. Umayo na. Nakabutat po itong ano ni Gia. Isa yung news. Feeding time na talaga. May sabitan. May sabitan po.
Yun, una. Uy, ano yan? Yes! Ala pa. Sunod-sunod ah. Fish on. One time, big time talaga. Medyo magabat. Awer, putak ng alay. Day pa graray. How many meters down? Fish on! O yan na. Umuti na. Woo! Ano, sira. Dali. Ano kuya? One time, big time talaga. Wow! Parehas. GR in the house. Ito na. Ito. Woo! Ponong. It's Ponong. Yes. It's a big catch. Ipahili. Marami na si Joyog. Tatay ko yan, tatay ko. Nasa po yan sa'yo?
Mababan ka sa Animasola. Oh, oh, sa paro na buka boss. Oh, wa. Yun na. Di pa na guys stop. Fish on, tight line, Alachamers. BAAC Fishing Vlogs.